Dobar dan trećaci, evo nas na matematici. Danas ćemo malo da vežemo neke zadatke, siguran sam da neće biti ništa teško, da vidimo šta još možemo sa deljenjem i množenjem da uradimo. Vi ste već dovoljno dobro savladali i deljenje i množenje trocifrenih brojeva, a evo danas ćemo da pogledamo nešto što je vama siguran sam poznato. Na početku evo imamo dva primjera. Potrebno je da pronađemo broj koji nedostaje, odnosno broj koji nije zapisan u ove pravougaonike. U prvom primjeru 200 puta neki broj da je jednako 8. Vi svi to već siguran sam znate, da bez ikakvog računanja, bez ikakvog deljenja i tako dalje, da je 4, na tom mjestu četvorka treba da stoje, tako da je 200 puta 4 jednako 800. Zato što možemo da skinemo 2 nule sa 200 kao i 2 nule sa 800 i da imamo 2 puta 4 je jednako 8. U drugom primjeru neki broj puta 3 da bude 900. Također opet možemo sa 9 skinuti ove 2 nule i znamo da nešto puta 3 da bude 9, da je to uvek 3, u ovom slučaju 300, zato što nije 9 na kraju, odnosno nije 9 proizvod, nego je proizvod 900. Ovo je siguran sam za sve vas lako i kada se nađete u ovakvim situacijama treba da odredite nepoznati broj i dobijete ovakve primjere, vi se tu svi odlično snalazite bez ikakvog računanja. Međutim, možemo doći na primjere u kojima moramo računati i zato kažemo da takve izraze koje imaju nepoznatu zovemo jednačine i danas ćemo se baviti jednačinama sa množenjem. Pa evo jednog primjera. Neki broj puta 3 da je jednako 234. Da li znamo napamet ovo, kao što smo malo pre znali kada je bilo neki broj puta 3 jednako 300, pa smo znali da je, bilo je 900, pa smo znali da je 300. Da li sada možemo da znamo napamet? Ne možemo. Moramo izračunati ovaj nepoznati broj. I mi uglavnom umjesto ovog praznog polja pišemo x ili neki drugi broj a, c, b, v, bilo koji broj, uglavnom malo latinično slovo štampano i uvek tu jednačinu rešavamo na isti način, ali vodimo računa kako se kaže nepoznati broj. Pa evo ovako, nepoznati činilac u ovom slučaju tražimo tako što proizvod podijelimo poznatim činilacom. Dakle, imamo proizvod i jedan poznati činilac i podijelimo proizvod činilacem i dobit ćemo nepoznati činilac. Kako ćemo to uraditi? Dakle, napisujemo x je jednako 234 proizvod podeljeno sa 3 poznati činilac. I to lepo moramo ovdje da zapišemo. 234 podeljeno sa 3, uglavnom negdje sa strane jer je lakše za računanje i naravno kada to izračunate trojke dvojici nema, ali ih imamo 23, 7 puta 3, 21, podbačimo i to je 2. Pustimo četvorku, trojke 24 ima 8, 8 puta 3 je 24, to je 0. I pišemo x je jednako 78. I na kraju svake jednačine moramo raditi proveru. Proveru pišemo tako što umjesto x-a iz početnog izraza, iz početne jednakosti, umjesto x-a pišemo broj koji smo dobili, 78 puta 3. I nikako ne prepisujemo rešenje, već ga računamo da proverimo. 8 puta 3 je 24, 4 pišemo, 2 pamtimo. 7 puta 3 je 21 i onih 2, 23. 234, bilo je 234 u početku, znači da je naše računanje dobro. Evo još jednog primjera, te treba i da postavimo jednačinu. Kada broj 6 pomnožimo nekim brojem, dobit ćemo broj 264. Koji je to broj? Znači kojim brojem treba pomnožiti broj 6? Znači kada broj 6 pomnožimo nekim brojem, staviti i, dobijamo broj 264. Postavili smo jednačinu i sada je potrebno da je rešimo. Pišemo x je jednako, kako se traži nepoznati činilac, proizvod podeljeno sa poznatim činilacom. I tu to moramo da izračunamo i pišemo x je jednako i računamo. Negdje sa strane opet samo radi preglednosti, naravno može i ovako bez.
264 podijeljeno sa 6 je jednako, kada to lepo izračunamo dobijamo 44. I na kraju obavezno radimo provjeru. 6 puta 44 umjesto x je jednako. 6 puta 4, 24. 4 pišemo, 2 pamtimo. 6 puta 4, 24 i onih 2, 26. 264 uporedimo sa odgovornim proizvodom i provjeravamo i utvrdimo da je to tačno. Možemo doći i do nekih malo složenih zadataka, odnosno gdje tekst ima neki kontekst, nešto se dešava, pa treba da izvučemo iz toga i da sastavimo jednačinu. Marko je nekoliko dana prikupljao po 9 sličica i prikupio ukupno 333 sličice. Koliko dana je trajalo prikupljanje? Marko je nekoliko dana, x, može neko drugo slovo, a na primjer, prikupljao po 9 sličica, po 9, znači puta 9, i prikupio 333 sličice. Opet smo napravili jednu jednačinu i sada je rešavamo. X je jednako proizvod podeljeno sa poznatim činiocem. Dakle, x je jednako i to ćemo negdje sa strane da izračunamo. 333 podeljeno sa 9. Ajmo da vidimo. 9 i trojici nema, ali 33 ima 3. Jer je 3 puta 9, 27. 33 manje 27 je 6. 6 pišemo, trojku spustimo, 9 i 63 ima 7, jer je 7 puta 9, 63 i to je 0. I pišemo 37. I odmah vršimo provjeru. 37 umjesto x puta 9 je jednako. 7 puta 9, 63. 3 pišemo, 6 pamtimo. 3 puta 9, 27 i onih 6, 33. Provjeravamo, provjerom utvrđujemo da je naše rješenje tačno. Koliko dana je trajalo prikupljanje? Odgovor će biti prikupljanje je trajalo 37 dana. I evo nekih zadataka za vas da provježbate jednačine. Treba da rešite ovu jednačinu, zatim pročitate zadatak kad će zamislila jedan broj koji je pomnožila sa 154 i dobila broj 770, pitanje je koji je broj kad će zamislila. I u trećem zadatku u bašti je zasađeno po 7 ruža u nekoliko redova, koliko je ruža u jednom redu, ako ih je ukupno 126 u bašti. Dakle, sva tri zadatka su jednačine, odnosno i ovaj drugi i treći možda možete da nađete neki drugi način, ali vaš zadatak ovoga puta je da sastavite jednačine u oba zadatka i da ih rešite. Srećan rad trećaci, pozdrav!